Dva onako, vrlo onako glasno. Taka zvuka i onda ideš komad, dobro? Čekaj, ti ona kaže, jesam spašen, hoćeš. Tako, da. Tu budeš tako bude glasnije. Ja jesam spašena, hoće. Ima konos je. Dođi moje brzo, ajde. Nema nos je, nema nos je, okej. Šefe, ideš. Sad, 5 minuta tišin, sada. 5 minuta vas molim za tišinu, da podijelimo legicu, a onda ćemo lijepo još dogovoriti šta ćemo kako ćemo. Ovo su redari, čuvari reda. Koja je vaša uloga, vaš zadatak? Čuvamo, da nikada dođe. Gledati liku gore, a ovo sa rasprodaju koji žele kupiti. I za Božji staja. Svaka čast. Ja sam vidio. Kako se osjećaš? Nastavna uloga, Barbara. Koliko imaš trema od 1 do 5? Evo 5. Trema od 1 do 10. Rimski vojnik. Saša će reći koja je njegova uloga. Koja ti je uloga? Bacati ljude u tamnicu i terati. A kako se zoveš? Nema mi. Vojnik. Rimski vojnik. A ovo je? Ja sam učitelj. Učitelj u školi, ali u rimskoj. Ja učim Barbaru svemu što zna. Imaš ti tremu? Evo kaže. Našli ste nešto. Dobro. Slušam. Evo profesora Brlečića, ovo nije prvi put da se zbor uklopio u igrokaz, to je da je to neka vrsta muzikla, to je neki mali muzikl, je tako? Pa da, zapravo to je nekakva implementacija glazbe u samu predstavu gdje zbor nema klasičnu nekakvu ulogu, nego jednostavno tu kao nekakva zvučna kulisa. I to bude baš simpatično i kroz zadnjih par godina smo to usavršili tako da dobro ide. I ovo nije prvi put u biti, već jednom imali cijelu ste priredbu spojili u jednu jedinu točku. Jesmo, prije 4 godine smo imali zapravo dva muzika
spojili u jednu priču gdje smo zapravo cijelu priredbu povezali i uključili gotovo svu djecu iz škole u jedan veliki projekt koji se zvao prvo Božićna priča 1 i nastavak u jednom dijelu Božićna priča 2. Tema je bila škole za Afriku, tako da smo imali jedan veliki projekt te godine, da je bio je muzikal od gotovo sat vremena. Znači ukinuli ste radno mjesto voditelja predstave? Pa zapravo, evo, pokušali smo to malo povezati, da evo, nema nekakvih prekidanja, da nema ispresjecanog dijelova, jednostavno evo, da to bude nekakva smislena cjelina. Super, želimo vam puno uspjeha, sve najbolje. Vrlo ste ljubazni, lijepi pozdrav. Kreni. Može, znači došla sam zato što je moja mala sestra Erika doći. Što je moja mala sestra nastupala u zboru, imala je recitaciju i ja mislim da je ova priredba bila pa jedna od najboljih priredba do sad. Stvarno je bila odlična, od predstave do programa do svega. Ozbiljno? Odlična je bila. A ti si sad koji razred? Ja sam sad prvi srednji. I želiš se vratiti, dolaziš ovamo u staru školu? Da, definitivno se želim vratiti. To je bilo odlično, ne volim baš srednju školu. Ma, budeš zavolila? Da, ali ja bih da više osnovno, definitivno osnovno bolje. Zašto? Pa zato što osnovno svi smo se onak znali i profesori su bili predobri prema nama i baš smo se svi međusobno voljeli, baš smo bili kao neka velika obitelj, eto tako. Super, sve najbolje. Hvala i vama. Evo, ajde reci. Ja sam Lucija, u predstavi sam glumila Kršćak u katakombama i glumila sam pantomimu. Znači ti si imala njemu ulogu? Da. Je li se lakše izraziti glasom ili njemom ulogom? Njemom ulogom. Misliš? Si imala tremu? Pa, mislim da nisam imala veliku baš ulogu predstave, tako da nisam baš mnogo tremala. Nije se čula kak ti drhti glas? Dobro, onda? Ja sam Lucija, ja sam glumila Julijanu Barbarinu, najbolju prijateljicu. Dobro, i kak se tebi dopala ta uloga, šta kažeš ti? Ja sam bila zadovoljna svojom ulogom. I svojom izvedbom? Da. Onda? Ja sam Alan, zvao sam se Dioskor u predstavi namjesnik, otac od Barbare. Dobro, poslije ćemo vidjeti je li taj lik bio pozitivac ili negativac. Onda imamo kojeg čovjeka? Ja sam Niko, ja sam bio general u predstavi. I? Ja sam Luka, ja sam bio profesor i Barbarin učitelj. Znači, Sve sam mi naučio što znam u životu. znači ti si učenik, a sad si bio i profesor. I šta je bolje biti, učenik ili profesor? Profesor. Zašto? Pa ne moramo učiti, možemo samo učimo ljude, ne moramo mi učiti. Dobro. Je li život glumca težak po vama? Šta kažete? Kakav je život glumaca? Naporan. Zašto? Šta se zbiva? Pa zabavan, ja mislim. Ja mislim da je naporan zato što ima puno vremena treba odvojiti za učenje teksta, a tu je i privatan život i teško je to uskladiti. Ovisi o osobi koja je građana, zato koja to voli. Nekome nije dobro, a nekom opet je. Da, je to dobro, ali opet malo je naporan. A koliko dugo ste vi ovo vježbali? Od početka školske godine. Neki 2 mjeseca, da. 2,5 mjeseca. I šta mi je bilo najteže? Uči tekst. Pa najteže je pokret tijela, kada treba dignuti ruku, kada ne, kada treba otići, kada treba doći, kad se treba derat, kada ne. Mimika tijela je bila. Da, mi smo tako zadnjih tjedan dana išli smo na scenu da vidimo da trebamo mi sve ići. I to je već bilo malo... Mi smo pretežito sve vježbali tu u knjižnici, a prije tjedan i pol smo počeli vježbati dolje u Holnici, smo imali predstavu, a igrokaz. Dobro. A znači Barbarin otac, je li potpuni negativac, šta mislite vi? Nije potpuno. Potpuno nije, ali više manje je. Zašto nije potpuni? Zato što on je samo želio najbolje za svoju kćer, ali on je mislio da je to ispravan način, ali nije bio. Evi, što je zgodno tako? Znači, može li se nama desiti da ono što mi trenutno mislimo, da to možda nije ispravno? Da. Zato se trebamo preispitivati uvijek. Pitati druge ljude šta misle, jel se slažete? Da. Pokušati vidjeti sebe iz daleka.
je li to dobro i nije, i nikoga ne maltretirati, jer onda nećeš pogriješiti ako nikog ne gnjaviš. A o kojem liku ste ovak najduže razmišljali? Koji vam je bio nekak najkompliciraniji? Barbara i Dioskor. Da. Zašto? Oni su imali najveću ulogu, oni su Najviše teksta. oko njih se uglavnom vrtilo sve. Svi ostali su sporedni, oko ta dva lika cijeli igra se zapravo napravila. Cijela tema. A Barbara tek na kraju predstave saznala da je njezin izgubio i da njezina majka bila kršćanka. Dobro, a je li lako biti junak? Mučenik za svoje uvjerenja. Je li to lako ili teško? Teško. Lako je sad kad si junak u predstavi, kad svi znaju da je to dobro završilo i odnosno da je to sve super, ali na samom licu mjesta i u tom trenu kak to izgleda? Jeste se uživjeli u to? Ne znam, kada pokušavamo biti junaci u stvarnosti, ne znamo da li će to završiti našom smrću ili smrću nekog drugog ili nečemu što neće biti zapravo dobro. Možda bude dobro, možda loše. 50-50. Dobro. Šta bi još rekli vi o tom svemu? Je li vam drago što ste sudjelovali? Da. I mislim da bi svi ovo radili još jednom ponovili u nekom drugom igrokazu, možda sa nekom, možda suvremenijom temom jer smo sad bili u prošlosti. U drugom stoljeću. I sad bih htjeli vidjeti kako bi se možda snašli u suvremenijim. Da. Ali ipak sve u svemu jako dobro je prošlo. Puno truda je bilo uloženo, od početka smo radili. Svaki tjedan smo imali 5 proba. A na početku niko nije niti praktički ni htio ni biti u dramskoj, pa smo onda jedan drugog natjerali i na kraju sve dobro. Prvo smo mislili da to neće dobro završiti, jer ipak velike su, dosta je teksta bilo, dosta je uloga bilo, ali kada smo se malo ufurali u to, onda nam je svima išlo lakše i da, super. I prošlo je sve, nitko nije ništa zaboravio reći, sve je prošlo kako treba. Čak ni Saša. Dobro, znači puno ste naučili o prošlim vremenima. Puno truda je bilo iza svega toga. Jako truda. O sadašnjim razmišljali. Dobro, super je. Super ste bili. Nadamo se da ćemo vas opet negdje gledat. Nadamo se i mi. Budete bez brige. Dobro, super. I sad idete na njemački, jel tako? ne treba, ne žuri nam. Dajte mi još koje pitanje. Da. Mislim, mi rado razgovarali. Profesore, na mene možete slobodno računati sljedeću predstavu. Ja mislim.